Kuso leso sikhathi uma isilo sesibuya sithi hawu umuntu wasezulwini banqabile abasendlunkulu uShembe wageza izandla usethi ke emva kwalokho engasakhulumi nesilo uthi lelizwe enalilwela izizwe zanqoba zalithatha uthi sesifikile thina boShembe ngamhlali buyela kini ngoba wezobuyisa izwe uShembe abese sibuyisela thina banikazi bezwe emthethweni kaNkuluNkulu siphinde sibe ngabantwana bakhe njengoba sasi ngabantwana bakhe kakade izwe libe khona namhlanje wonke umuntu ukhala ngomhlaba uShembe wathi uyawubuyisa umhlaba abantu basemhlabeni banqaba ukuthi bafunde ukuthi umhlaba uphethwe kanjani siphethwe kanjani namhlanje ngoba phela umhlaba okuthiwa kaJehova nokugcwala kwawo uthini ke kuloko uma ke ubuya faye kubuya uhamba nezisekelo zakhe futhi umvele inqangi kunjalo njengoba wayekade ezibekile njengoba ekade ezibekile ukuthi wayetheni umhlaba wewunikeza abantu namhlanje uphethwe ubani umhlaba wonke umuntu ukhuluma ngomhlaba lo wenqatshwa la kwaZulu ukuthi ubuyele kuthini ama systems ethu awasebenzi ngeke asebenze futhi namhlanje awukabona abantu behlala ngathi bahlala emajele imizwi uyibiyele wena uzakhela ijele kwakho khiya amasango uvula amasango amangakho ukuze uyongena endlini kunjalo uqala ngesango uze egate phambi ngomnyango nomnyango uqobo njalo ngani ngoba abantu abazange bafundiseke ukuphathwa bakazi bafundiseke uweqa umuntu ephakathi kulezo zindawo ezibiyiwe ngoba umthetho wokuphathwa kazanga ufundi lo isile sasifisa ukuthi abantu sifundise ukuthi abantu baphathwa kanjani inganekwane leyo uBombela uthi ke hayi senolithatha lelizwe ngoba uselilwele walikhulumela senolithatha phezulu kwetafula bangaka abantu abafa mhla kubuyisa iSouth Africa ngo1994 akekho owafa noyedwa akho gazela ke lachitheka njengoba wayeshila uBombela ngithi ke ezasexhibeni ifa gugulethu Shembe khuluma into yenzeka isho njalo incwadi ka Isaiah 41 uthi sitsheleni bakhona yini abake bakhuluma bathi ngento ezakho neseyadlula sikhuluma ke la ngefa gugulethu laseAfrika uma ke uDe Klerk ebanika oButhelezi noMandela wathi thathani nantizwe lele liphela namhlanje 1972 siphezulu kwentaba yenhlangano uthi uBabilanga abelungise beyafisa ukulubuyisa izwe leni kodwa bazi bazoninika abantu uthi ngiyalibuka nje liyothathwa zinkawo aliphethwe izona hey kwasho uBombela ekhuluma ngefa gugulethu u74 lo 1972 siphezulu kwentaba yenhlangano kwakuqala ngaleso sikhathi ukungena kwahulumeni wakwaZulu uthi ke uBabilanga nalo hulumeni ophethwe umfana wakwaButhelezi ngimboni kahle ngoba amaNazaretha awekho phakathi namhlanje awekho amaNazaretha phakathi manje ke sisenkingeni nje eyake yaphatha bakwaIsrayeli ngoba bathi noma uNkulunkulu esebakhiphile baze bambona abambona bakhile imanga endleleni bahambe bayisezweni elihle thina sasihleze ezweni lethu uNkulunkulu wezokhipha izizwe sihlale thina wakhuluma isimanga Mshumayeli naleyo ishoyo oyichaza kahle ukuthi kwaku 1972 into ehlale esizwa ngendaba nami ngiyikhuluma ngoba ngizwa ngendaba namhlanje wena uyibekela nonyaka ukuthi kwakuyinini kephi phezulu kwentaba yenhlangano eyikhuluma le ndaba uthi namhlanje abelungise beyafisa ukulubuyisa izwe leli kodwa bazi bazoninika abantu waliduba uthi uDe Klerk wathi nali thathani akazange alinike umuntu wathi thathani kodwa alinika abantu abamnyama wayeshila uBombela wathi ngeke nisalilwela lento yashiwa inkosi langa uyibona manje abantu bakhala ngomhlaba bawunikwe bawudayisa lalela ke yeza lapho 1974 kukhulunywa le ndaba sebeyathanda ukulinika kuthe ngo1994
ubaba inyanga yezulu la uthi Mngoma ezulu Shabangu ngizonithuma lungani balunga kwakumhla ka8 uApril ngolesihlanu thulungani ngizonithuma endlunkulu bathi uma sebelungile babika baba sesilungile wayesethi sondela Shabangu uphethe ufumbethe kanje isandla uthi yizwe lele ngikunika lona hamba uyolinikeza isilo wathi khangeza ngezandla zombili wakhangeza uShabangu wathi walibeka esandleni wathi ninesilo uyofika usikhangisise kanjalo babusakhuluma namuntu thuthi uShabangu kwaqina la emqaleni kwangavuma noma ngiphenduke ngiyakhumbula ixoxa angazi nemoto yathi ikhuphuka la uthi wazi ukuthi beza nje la emtshebheni yathi ongena ufreeway uthi umfundisi Mngoma ezulu kwathi angijike esibuyele emuva ngoba sengathi uyagula nangu umuntu ngihamba naye ezongifela endleleni uloke ekhale nje athi hayi angizizwa ngeke kodwa manje futhi kunenkinga kuthiwa hey asambe sele sithunyiwe hey bathi mabefika enyokeni silwa sikho sibathi sikwadla amahlahla baya kwadla amahlahla mabe sithola khona sithi silwa siphindele enyokeni indlokombani 1994 hlala ngikhuluma le ndaba uthatha lo nomteti verse 11 ithi lokho engikushoyo namhlanje akukho kude kukho phesheya kwezilwandle akukho futhi nasezulwini ukuthi ubani oyosiyela sile kula eduze kwakho nje ngikhuluma 1994 izwe lakaZulu libuyiselwa la livele la likhona kwathi makufika enyokeni sekuzwakele ukuthi lapha ya kwadla amahlahla kuthiwa nampa abantu bathunywa nguShembe kuwe silo athi silwa sibuyele enyokeni makufika enyokeni uthi uShabangu silo sezwe ngithunyiwe kuthiwa ngilethe nanku umthwalo khangeza ngesandla zombili uthi wayesebeka uShabangu isandla phezulu kwesandla akalutho uShembe nine nimthandayo uShembe mnandeleni ninamathele kuyena nibakhohlwe laba abanye abantu abaye ezulwini bonke khona baphelezela baya khona ngoba kuyofika phambili kusefo ungene wena ungathi uthando lwakho thanda ngalo uShembe nokumazi kwakho uShembe ungaphazanyiswa abantu abasemaceleni ngeke bakwenzele nolinci sathi uma ngabe uShabangu elibeka isandla sakhe ezandleni zesilo wathi nanti izwe lakho uthe uShembe ngililethe angazi ke isilo senze njani kwezwakala bathi mabephuma lapho umqala kaShabangu wakhululeka sebuyele ekhaya ngoba base belifezile idini umthwala bewuthwala usefike wawushiya la ethunywe khona uyazi lento kamfundisi uShabangu ngikhumbuza indaba kaBaba Mkhulu ezothola umuzi wasekuphakameni njengoba kuthiwa wayehamba bambone ephumule kunjalo athi ngiyasindwa abantu abami athi ngithwele uJob usewehlisile lo muzi osezulwini inkinga sikakayithola indawo la ezobeka khona ubeke la emahlombe kumina ukuthi ngiyothi ngingayithola bese ngiwehlisa labantu ke baxawa abantu lo muntu usihamba nawe bethu uthwele umuzi onjani isimanga ngoba uyangena kweminye imizi yabantu uyangena kweminye kodwa lo uthwele la unandawo awukabi nandawo injalo le ndaba uShabangu naye wayithwala isizwe akabona uPetsheni kodwa khona into ayiphethe yatshelwa ke yena ukuthi uhambisa nalizwe lengonyama uyabona umphumela wakho omncanyana kwaba ingonyama trust how hey washo indaba umphumela wakho lo omncane ngoba u94 lo u94 ngisho ke umphumela omncane lo ngoba bahlala belungu namaplaza nanamhlanje asekho kuthiwa willing buyer willing seller akuzange kube kade uShembe wayethe nanku umhlaba wengonyama sekukuthina akusekho kuthina ngoba akuzange kubonge kwemukelwe lokho kwathi uma kufika izazi zakhona kwaZulu zithi hawu dabezitha wavula amanye ama page manje ngitheza seqhubeni
uvula amanye amapage ezaseqhibeni indaba endala sihlale siyixoxa nje thina yazi indaba nje sihlale siyixoxa nje futhi ngangihlala naye umfundisi Shabanga edokodweni indaba esihlale siyixoxa nje ukuthi uShabanga wathunyezwa kodwa manje usungena kwelinye ipage kunjalo ukuthi athi mase lifikile ke kwathiwa nanti izwe kwasekwenziwani nansi into ziyafika ke ingapheli ezihambisana nesilo zakhona futhi endlu enkulu nabangaphandle behlangene silo somhlabathi indaba enkulu kangaka izwe laKwaZulu libuyile bekhulumela phansi njengoba ngithi ezaseqhibeni nje uthi sithi silo mina bengilindele uDeclare ukuthi avukezela ngoba akho shembe wathathiswa izwe lathathwa amabhungu asaliqoqobele namhlanje ngoba lemithetho ebhaliwe la ku constitution le kuthiwa yezwe kuthiwa abasezweni leli emhlabathini lo wase South Africa nabo izwe labo mshumayeli ukhuluma ngesilo ukhuluma ngesilo ukhuluma ngami ukhuluma nolalele kunjalo ukuthi ngiphe baba izindlebe ungiphe namehlo ngoba kuningi uNkulunkulu akwenza singakuboni kakhulu singakuzwa futhi kodwa sikubone ngamehlo manje uma sekwenzeka kodwa ngizothi mangishumayela ngikhombe silweni kanti nami nginenkinga efanayo qiniso ngoba inkosi engiphethe ngoba nenkosi engiphethe ayikwazanga ukuyibona lento isikhombisa ukuthi makunento nje kwenziwa nje kuNkulunkulu ayizange ibe naleyo nhlanhla nathi ke futhi sisenale yonkinga khona i-element esegazini manje ungathi sajovwa ngayo manje ngingakho ngithi usivulele elinye ipage ukuthi asoyibheka izinto esizinika uNkulunkulu ukuthi siyabonga uNkulunkulu ayikho into endlula ukubonga